là press conference kan han toa Mizoram Pradesh Congress Committee nimin lama anti kan tung zat khania ma chui rawh in kolam har san kan han ti thei lawa ina holiday te nia an thak lo re pia ba press release ten kan ti mai no mo yo kan han tilangin kan jo mai sai we bo ti sa te local hi ma sai walk through kan chu ni we na ban press conference ko na chan hi lo te ni do na sui te chiam tu po u do na ba kan fiat che in India ra ba petrol diesel man kung na sai me ba LPG thing kung na sai me ba state from shop pe chon protest ông chủ me ba ni chu mi kar ni lai mek chon Mizoram ma ko na sa ta ben mi mo wa yêu thế giống thế kan kom na pe chon an mang ang vie ba ni chu vai vai na press conference kan ko na chan ber chen dang ni lovin na kan Sorkar na mek ZPM Sorkar hian ni buite alai na ani mai chuan tu na tan ri chuan he petrol le diesel te POL man India na kuma sa no ko lai hian CESS na mek hi titawp nei lo ri mo se ti kan khu ani a Congress party chuan ni pui a hong la hi arab thave me mani a chronology de te pon kan soi kan kina kan hu tu ten a press statement te pon te sen chuak namin a chronology hi lu so ko no mai sa mai thak sa tu ni kan nge chewa ZPM Sorkar hian POL CESS ala atang hen voi ni thenga CESS song ala to April 10 khan vai vel za som pali za som li pathum chuang ani to ni tame me mani Sorkar ta to song kha hen CESS ana hai lova hetiam anga CESS la tam hi Mizoram history ala mai lova chimi wang chuan Northeast India mang chaka po petrol and diesel sang na ber state kami chhole ani a heta hian ichina ma choy khan aman ti sam tu te arorel lai te a decision maker te hi a ho nem lo khop mai a chan chuan ni chu kupon lave kan ni dona Sorkar na POL song sama tu sa chu wangin kan Sorkar lai mek arorel tu te hian lang ta e maya ni pui te har sat na hi min fiat pui taloma ti turin thila thing me kan ni an tan chuan eng ma impact om lo effect om lo chan chu an ma ni nai na ken tel angin POL man po choi mang don na wa petrol pump pa po hian kupon del lo hian an ni ba ta hian an khat kha bang chu vai mi pui ten hat to le ti chiang mi pui har sat na an dan fiat thiam har sat to ne me mani tuna tuya thei Mizoram ma asan ko dan hi litera cheng sari le ne sunga parver ni a izra po cheng ma chuwa ani a ini po sundo kan ni a win na ba transport te kanan dia a red company ne nan noin biak rem to sana agreement nen ai mil to lo ti vai ni po ni ma ni sundo na kon ha sa na to me ka chu ti chuan Mizoram ma sundo na sang in to me ka ma liu the zo te pon to me kon ti a chiar re ga chu ta chapa ma ni liu the nei lo nakin lo ba chuan public transport hong na sa te tuan na sa le le ni do na chuan nge ken tel no man ti chuan inflation ta satakin thilman apung do ti a chiar re mai ni tuna India ra ma hian Mars ni som paga ulama tang khan voi li ngot ti san to ni a chu ai sala kin ti tara cheng ye to ni India ra ma hian sang der to a chuan ta satakin ni pui te tan han sat na to me a then me ka ni chu wangin ZPM kan Sorkar kon na me khian ani pui te
lai lat na mita ena tun atan ni chuan ni tara cheng ni zel social infrastructure le road maintenance CESS cheng ni zel ni tara la hi ti to le lo lo se kan ti ani a heta hian central sarkar pon BJP sarkar hian economics affairs ya atilang chiang ke alang ani ti Mizoram mi pui te an aware to ko ti po an lawa heng POL says POL man him asan hian sector zong ai ke fai mai ni chu wangin amak chanlo thil man to chak sia mainland India kan ti mai anga te pe chu bong te man to tarimat te po hi mi pui ta na sa na sa ta akheng cho me ka India ram economy kan en hian India economy tluk chhiah sa chia hi alang chianga chumin ati lang che em chu BJP sarkar central and from my leg media pang thiam tak idang social thiam tak hian economics le geopolitics affair na sa chia ni te hian so me ka chumi wang chu niang tuna hian thalai movement po an suak thara kan president men lang lo kan soi tena Fox Janata Party kan ti te he thalai wal frustration when India nama po chuak me ka Mizoram po hi aron kai ka aron akakai chu me ni na lang ani mani lo ka prime minister so takin statement ten siama ram kachak le to fi lo kum khatal le to lo fi lo turin ni puiten cha ko ta India abi takin mainland India vai ho kalcham ne nei mil lo thil te lo ni a foreign ramate zin to lo fi lo bu ti te khan tingot maya tel te imang tel to ti te khan dia kami statement han so pela ti fa per chu foreign ramata thau khania chu vai contradiction India ramai na se me mai ni kan economy te po mani lo ka BJP sarkar in 1980 te per chu khovela fourth largest economy kan ita GDP teim te kanan ti khania amara chu vai ni atin puna chon paruna tatle le to maya ti kan president na tello che ma so karon soi tello na ino se thia bola chu wangin India ram i an tluk chiat na sa to sia alam chiang ne ni stock market te po inila India ram stock market aian Taiwan ram te stock market valuation ni asang so ta tai ni India ram pum pui stock market India ram len sia kan ria Taiwan ram te sia India ram state te pakhat po te lawin stock market ni valuation a po no le te mai ti te lang chiang te a kan ram thenom te ni la per capita income te le per capita GDP te po India ram na musi te me chi Bangladesh te kan phatalo me ti a jo le is kan khom India a cheng tu India chu wangin he India ram pi pui te har sa to me ka hian yang pon West Asia aboina Iran Indona le State of Hormuz an dan wang te po ti mai na alai mu bera chuan central sarkar policy fail wang ani a Modi sarkar hian atmanirbhar policy te ngai poi mo soi chang chhiah make in India rhetoric peina sai me ma make in India policy te an bi chiam nangin voinia China ne na kan trade deficit chu tu le le $1 noi sa so pani ver dai ani der to maya atmanirbhar so ile se em walin electronics ni ko ta po China tanga import hi 43% vel acholuta organic chemical ta ngia la po 44% vel China train acholut me kani India ram poisa na tla ni na san sia kan thata mo me
dollar khathi India cheng za akin lo achana kai mai don ti ania amang tha training kum sang ki som pali chawa modia aron sarkar don chawa ana da ber chu khathi la ya dollar khat chek som ru vela India paisa ata diam ta kha ana wa i berania khathi lai phe chu mai to chengina economic crisis na men lovin aron tom lai kha ania chuti chuan oinia ero andin hun ataniam de Sri Lanka te Bangladesh te Pakistan currency stable chokio lai India ram paisa nahi ani te lina chatiama foreign investment foreign direct investment foreign institutional investment kan po hi ani te India ramayan ataniama kum khat chuang ani dong stock market atang not one foreign institutional investment hi foreign khamo institutional khan India ramayan paisa pocket cha so ani hengi pakata chuan taxation policy wang te nia economic policy kan fail wang te nia India foreign reserve te po ataniam nasa maya USA sia boila atlen nu thani ve chungin vaibel che tu le le $1 somthum pariat velin India ram foreign exchange ataniam mana chung ve me to phi chuan umodia te sarkar i angai to view ani mani lo ka kan thria India ram state pangale UTN in thanga in thanma zongin the austerity measure renga ti lova ma chuin ani thang ta chenga ti ya la ti ka le rupa ne pui na sa takin harsatna athen chawa in than changna chuan engpo ti du amara chuan chak to ro chuan mi pui hinga tan ma ngai tak tak lo ni ti achiang le British pound, the euro, yen, Chinese yuan, the Canadian dollar, Singapore dollar, Australian dollar, the Swiss franc, the Lagapo, India currency, the Anitelin, Atlantium Zel, $2 Nakawa, the way, currency, Frank, Lagayan, India Ram, Juna, Atlantium there, the Achiam there. Statistics Pahakan Lagai to IMT, like to Achiam, like to Uma. Kum sangin so pali khan India Labour India Sorkar debt kha crore noi so ma pani gelani voinya ro chuan crore noi sangin so pali ve lai India to mai ni chunim je chu kumodia so pat khat so pani vera Sorkar chungian India Labour hi alet ni na manani muna Mizoram Sarkar control lai mek ne hian ai nang so reu don ni na la umodia te po khan ma khan India te so na sa China khati la UPS Sarkar le India Rama Sarkar ka to song abe na sa siatika kan na feo me amaro chu anni no Sarkar ta ko hian India Labour hi kiam lam ni lovin apun lama apun na se me ma kum so pani chungin ale li apungin bible se noi zani so par atam se chunai to maula chung ve la chuan apun ta der mai ni chumi ni lai mek chuan India rawa crude oil man atiam per lai ma a pumodia Sarkar ma a UPA petrol man keman sandewan pe na sabthin lai khan crude oil man kha record record price out in line ya dollar barrel kha dollar za sumi changa za sunga te ani so thin khani ya amar chu khami lu covid lo pe ka chuan covid pandemic ko pe ka chuan crude oil man tla nim tak sia khami awanga oil producing countries ke ho
oil thang chuộc tu te mangan jet ko kan tlang ome umoni sarkar hian kumsom pakhat sarkar chu hian petroleum man ati diam du silo wangin market rate niam ma se oil rate kami market rate nena chuta a commensurate tu ra ti diam du mian silo wangin a hlok na te hi vai vel chen noi somni pathum vera chuta ni a chu ven voi niam a chung te meu mai lep lo siam to si chuan voi niam mi te an mangan na me ka hian mi bui tan petrol line subsidy POL la na siam tu chuan POL ka ti hian LPG an ti te boy atela CNG ka ti te thengin chuwa chuan a hlok na song sarkar in atela ahar sat no zong a mi pui tangin sianin mansangin min ru le bek si ani hi chu wangin India ram kan din bu en hian BJP sarkar pon kelai na tak ani lova an thian tha oil refinery lian pui nei ambani ater wal ho ko na tu le ro chuan na sa takin ma alareng ani ti kha achiang le ome chuan voinia Mizoram nge a ko ban thlan lal te voinia petrol CESS POL CESS minan barui mek te mi pui hen engam pon ti mai la rawh tu ten anti tat niau si vai mi pui kan tu tok lo thei lawa voinia press conference kan ko chan bera chu engdang ni lo ni tu na tan tal hi chuan te lo tu mas kai fuai ZPM sarkar hian lai na tak ani ni chuan cheni taran ba ke ti niam se engmo chen tar hi te hal sat nai sukyam vengam tu ni kan phuta chimi ti thi tu chuan voinia Congress party hian ma kan na chu ve to na kan phala na te nge anam kan thre chuang nangin